Neodišla si. Prečo? Lebo je tma, sú tu vlky. Nie, myslel som vtedy, keď som spadol. Keby si chcela, mohla si. Nemohla som ťa tam len tak nechať. Ak je teda pravda, že ma tak neznášaš, mohla si mi zavolať sanitku a potom odísť. V tej chvíli mi to nenapadlo. Ostala si. Lebo ma ešte stále ľúbiš. Padol si na hlavu, alebo čo? Aj tak hneď ráno odídem. Nechoď. Prosím, nie. Teraz ani ráno. Dôveruj mi, prosím. Nie Barišovi, ani Savašovi, ani šoférovi v bare či zlodejovi. Ani jednému z nich. Len tomu, ktorého vidíš. Ľúbi ťa ako nikoho iného na svete. Môžeš mu veriť, prosím. Ďakujem pekne. Ahoj, Hikmet. Dobrý deň, Esra. Je to tu naozaj pekné a celkom veľké. Predstavovala som si to ako oveľa ponurejšie miesto. Ako vidíte, celkom sa tu dá. Nie je nám tu smutno. Áno, to je dobré. Veľa som na teba myslela. Ako sa máš? Si v poriadku? Čo? Áno, čakáme na súd. Teda dúfame. This episode marks an emotional milestone for the family as long-standing tension finally surfaces. The episode opens with a fragile calm, but it quickly becomes clear that unresolved issues can no longer be ignored. The main female character struggles to hold the family together while carrying the emotional pain of her own. She feels caught between loyalty and truth, realizing that protecting everyone has cost her personal happiness. Her strength is tested as she faces hard conversation she has been avoiding. The male lead is posed to confront